Ngopi teu? Kadeleuna geus ya ngopi teu. Hah, gagal ngopi atuh ngopi. Tah ngopi mah kata ganteng atuh. Waalaikumsalam. Oh, enak Mang Sep. Biasa mang lah. Kopi hidung. Siap, sabar Ji. Hiji we lah. Siap. Situ tadinya tuh ngopi deh. Siap antasan di payun Kang Sep. Ya sedap. Kalau kita kita ikan kopi teh bagus. Ini Di kopi teh Mang Sep. Berapa teh cairnya? oke. Ngopi atau ngopi? Per HP we, bocas tepan nanti. Naon ngopi kitu patut tiare ngopi. Mantap. Nuhun ah. Itu nyawa. Meser. Senan mau barok. Kopi atuh. Kopi naon? Lah, biasa dudara mah. Kopi susu dong. Saya kopi susu mah. Ayo kopi hidung. Aing mah kopi hidung, kopi susu yang lagi. Susu mah tinggal meres satu Mang Barok. Biasa wae. Lah tunggu sama Ya. ambil lah. Kopi hidung we lah. Siap. Antasan Bukan we. sih ya. Toli lagi. Antasan di payun. Hah? Kau pada su. Kumpul wae tiluan duaan. Iya. Tapi ini baik kan lo. Ada si eta. Diam. Oh. Oh, memang benar, buat benar yang gitu ngomong. Kena Mang Barok. Di Suswante. Kayuan. Di mana tuh? Woi, dengen-dengen teh mah teh pengantin anyar kamu deh. Atau masih senggit-senggit nomor dong? Iya dong. Iya dong. Anyar. Nggak bisa. Oh, saat lain bokong ke sopan ya. Oh, sorry. Lanjut. Aku kaget tuh. Lanjut. Belum Iya. contoh gitu lain. Lain keke. Dengen itu anyaran pisah kuno nih guys. Beda keyakinan. Cara beda keyakinan. Awal. Kayak beda keyakinan. Kayak yang mana teh suruh seagama itu naon jadi masalah nah. Oh, naon sih? Mau seagama lah ya? Dah. Ngomong seagama. Tapi orang yakin, Yakin naon itu? Oke yakin ujug yakin naon. Sok teh aing kumaha tuh kan tukangan. Naon teh? Lanjut. Sorry. Dia naon dia. orang tuh yakin, men. Yakin naon itu? Orang tuh kasep, men. Terus? Awak atletis. Terus? Anjing yakin, nak? Hah? Bapak kan anjing yakin. Naon? Bapak anti goreng. Terus? Awak kerempeng. Terus? Tadi bawa celana teh. Goblok. Mang, kopi nganyuk kali. Tarik aing mah. Si Barok mah nganyuk.